utandika urugendo hazaba umunyamuntu wakukwatirire ruhanga yaba yari haje rwawe munyana wanjye utagira ubwoba imuke utandika urugendo hazaba umunyamuntu wakukwatirire binji nitutandika urugendo bantu bamukama twebwe ngo hari watukwatirire konka wahiko mu mesho umuntu wohura wagira kutengatenga ijukiwe Petero hanyanja ine Yesu akagira ubwoba Petero akatandika kutobera yayeba nkarwa mukwatirire konko mwana wa mukama yamukwata mukono yamutambuza hanyanja Petero akawa mu bwoba muntu we akagira amani ruhanga yaba yarwaje rwawe munyana wanjye atagira ubwoba imuke utandika urugendo hazaba umunyamuntu wakukwatirire ruhanga yaba yarwaje rwawe munyana wanjye atagira ubwoba imuke utandika urugendo hazaba umunyamuntu wakukwatirire ijukiwe bya Kirewofasi na mugenzi we nabo bakatandika urugendo bakaba bajyomwo mu rugendo nibatambura bakaba binoboba konka Yesu kwizire akabaza rwagati weza bakahura ubutagasi kandi bakawa mu bwoba kugambire uza bakagira amani Nobu yakubera business bana bamukama mwijuce ngo watukwatirire emishomo yona kushoma ukayika mheru oyijuce ngo watukwatirire nangwa nezingendo zitutura nitutambura namukama no watukwatirire nobu bakubobo rwirimwe bana bamukama mwijuce ngo watuhobuwezi nimwimuce tusimbure tutambure nawe manya wani wayinobuwezi tumushabe atwanye tugume nawe manya wene watuho ubuhanguzi ruhanga yaba yarwaje rwawe munyana wanjye utagira ubwoba imuke utandika urugendo hazaba umunyamuntu wakukwatirire